Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia kan misalkan dengan pituan saya na meluin akan rekan wapitua akan. Nah, suka pinagani ko suaraku. Makapanggulalan ko na isa, iroina gagaw na pananadan. Naawadong kumana, dia kan nagkasuwa ko kip pumagulaw-laan akan ako, sulong nang upodiyo bangan sa nis, isa yung idaranaw. Natarot to pinyoro na, so di ka nga giginawa ika, sabab sa manusia ako adar pa kalipat, kamuan isa. Nakatena, pamamakin ganyo din, wassalam.
Kota Marnai Rasa
Amin.